Custos funt i bisos chi non piccigant sa realidade. Naraimi dos atros, chini pro primu iat annunziadu, chini pro primu iat proclamadu ca s'omini faghet brutturas sceti poita issu non scidi cussu chi diaberus ddi torrat prus a contu. E c'avendi luci in sa menti sua, aberindi is ogus a innantis de s'interessu su prus sinzillu e prus normali, issu diat acabai luego de fare brutturas. Luego siat a torrai bonu e nobili, poita coat de dai a lutu sa menti, birendi ita est su chi diaberus ddi torrat prus a contu, issu iat a cumprendi ca nosu, sceti in su beni, podeus agatare su chi nos torrat prus a contu. E giai chi nos agattat omini chi, tenendindi cuscenzia, fatzat cosas chi andant contra s'interessu su, diat benni pro custu a marolla a fare su beni. Su pippiu, innozenti e nidu. Ma in primu logu, candu mai est acontessu in totu is seculus de sa storia sua chi s'omini apa fatu cosa sceti po ndi tenni profettu issu? Ita andiaus a depi fai de totu cussus milionis de acontessimentus chi testimoniant ca is ominis, tenendindi cuscenzia, est a nai, cumprendendi meda bene su chi diaberus fut profettu po issus, non dant tentu in consideru. E ci funt intraus in d'un atru mori, arrischendi e ponendisi in peligru. Chena chi nudda e nemmus dus apat insulaus a fare diaici. Commenti si non essant tentu per una gana de passare in su mori giustu e appant ascerau a conca insoro de incisegai a prepotenzia in cuss'atru, meda prus traballosu e assurdu, aggiumai circhendidu in s'oscuriu. Oli nai, ca po issus incappas, su tostos rumini e sa libertadi de sceberu funt prus praxibilis de ogni atra forma de profettu. Profettu, ita est su profettu? Posiais a fai carrigo de spinnigai con misura prezisa ita est po un omini su profettu. E ita si una die andessat a bessire a foras ca su profettu de s'omini non sceti podet, ma calincuna orta finzas depit tenni fundoriu in su disigiu de su chi di nocidi e non in su chi di torrat prus a contu. E si est aici, si una cosa di aici acontessit sceti una orta, tandus sa regula intrea sindis derroccat. Ita ndi narai vosatros? Una cosa di aici podet acontessi. Vosatros seis arriendisindi. Arriei totu su chi olesi, senori mius, ma donaimi una risposta. Is interessus de s'umanidadi funt mai stetius calculaus con bastante giustesa. A intro de custos, doindadi chi non sceti non funt mai intraus in per una classificazione, ma vinzas chi mai duiant pot intrai. Poita, senori mius, po su chi sciu Deu
a sa lista des interessos de nosatros humanos, vosatros dus lumpios, vende una media de datos statisticos e de formulas scientificas e economicas. Su profetto po vosatros est sa prosperidade, sa richesa, sa liberdade, sa conca seliada e tota ecce seguenti. E tantos, si un omini a craru e po voluntade sua essa davandai contras a custa lista, a parri de vosatros, e si cumprendet, finzas a parri miu, no iat a essi unu oscurantista o unu maccu limpio de aberus. No est aici? Ma mirai, su chi vai di spanto e custu, comentesti che a tutto custos espertos de statistica, a custos hominis sabios e amantiosos de sa razza umana, cando si ponint a fare su calcolo de totu is interessos de nosatros humanos, disacontessi sempre de ndi lassai unu a goa. E mancu lu picant in consideru commenti toccat, non t'ammos ca tutto su calcolo dipendi de issu. Iat apparri finzas e pagu traballosu a pigai custu interessu e a nci lu ponni in sa lista. Ma è custu su numma lo astrogai. Custu interessu strollicu no intrat in per una classificazione e no agatta logu in per una lista. Deo, po esempio, tengo un amico. Oi, senore mios, ma custu è finzas amigu de osatros. E de chini no est amigu. Cando issu incarrerat a fai una cosa, custu senori luego bosat a spinnigai a craru e cun bellu scioru de fueddus ca li funt immovidas precisas chi issu depi fai aparrendi in su surcu de illesi de sa regioni e de sa veridadi. Non scetti custu. Issu bosat a chistionai cun abbolottu e prascere in mannu de is interessos senzillus e normalis de s'omini. Ad aghettai frastimmus e s'ind'at a riri de custos scimprottos mesu zurpus chi non bint su profettu in s'oru e nemmancu cumprendint su chi de aberus est sa virtudi. E agoa de unu quartu de ora, chena de per una regioni e chena de tenni insidu dae foras, ma propriu po un apprettu dae intru, chi est prus forte de totu is interessos suus, issu at a fai totu un'atera movida. E stannai ca s'at a ponni in craru contras a totu is cosas chi at nau in primoria, contras ai lesi de sa regioni, contras a s'interessu su, po segai in curzu, contras de ogna cosa. Ma mirai ca s'amigu miu est una persona collettiva e benit a mali a cighettai sa negi totu a pizzus de issu. Di aici è sa cosa, senori mius. No è verus ca s'agatta cosa chi aggiummai a ogna omini di poni prus apprettu des interessos prus mannus cosa sua. O forzi sì, po no essi escorriu con il lesi de sa logica, doiadi un interessu, iat a essi cussu chi eus arremonau in moi pagora, e chi mai lu poneus in contu, de importu prus mannu de totu is atrus interessos, e possu gali s'omini, po apprettu siat a ponni luegu contras de ogna lei, e stannai contras a sa regioni, a s'onori, a s'asseliu de sa menti, a totu su chi nos ponit in bonu, in pagus fueddus, contras a totu cussas cosas bellas de profettu, scetti volompi a cussu interessu mannu, chi di ona prus contentu, e chi tenit in coru prus de ogna atra cosa. Ma custu puru incappas est un interessu, me s'annai osatrus. Perdonemi, senori mius, ma toccat a chi da spinnigheu custa cosa. In noi non seu fendi giogittos de fueddus, sa chistioni est ca custu interessu s'indiscostiat de is atrus, poita destruit totu is classificazionis nostras e indisculat chena de basiu totu is sistemas chi nd'ant istrantajau is amantiosus de sa razza umana,
pondi tenni pregiu isse tutto. In pagus fueddos, strubat a totus. Però, innantis de zerriare a custu interessu cun su nomini suu, deu 'ollu arriscare cun sa persona mia e po custu a facci manna de craru ca totu custu sistemas stravanaus, totu custas teorias e spinnigaturas fattas po chi sa razza umana cumprendat is interessus realis e normalis cosa sua e po chissa, circhendi de acciappai custus interessus, lompat indirittura a essi bona e onorada, a parri miu, atro non funti tammo de sofismas. Eia, sofismas. Poita a sa parrai piccigaus custa teoria chi at polli torrai a nou sa razza umana a mostendiddi po mesu de su sistema s'interessu suu. A parri miu, est aggiumai sa matessi cosa, po esempiu, de 'olli abbetiai in paris cun Bacol, ca sa civilidadi ammoddiat a su caratteri de s'omini chi, de cunsighenzia, benit a essi prus pagu sidiu de sanguni e prus pagu inganiu de fai gherras. Is arregionamentos de sa logica mi parit ca toccant faci a custa concruida. Ma a is ominis ddi si benit a mali a s'indistesiai de sistemas e de is concruidas astrattas, ca issus funt prontus e scidus po frazzai sa beridadi, prontus a serrai s'ogus e a si duppai s'origas, scetti po cunfirmai is congruidas de sa logica in s'oru. E po custu chi deu appu scerau custu esempiu, poita ca è craru pro de sudanti. Castia esagiru, su sanguni e currendi a frumminis, aggiummai cun pregiu, cumenti si fessat a champagne. Mirai a innantis de osatrus, totu su seculu XIX cosa nosta, in su cali abiviu finzas e Bacco. Mirai a Napoleoni, cindi teneuddus, su mannu e cussu de imoi. Mirai a s'America de su Nord, cun s'unidadi eterna cosa sua, e po accabai mirai a cussu sciollorio de su Schleswig-Holstein. Naremmi vosatrus, ittas at ammoddiau sa civilidadi. Sa civilidadi in is ominis producit scetti unu iagi de sensazionis e incappas atru nudda. E commenti custas sensazionis s'ammanniant e s'affurtiant e scapassu chi s'omini lompat a puntu de agattai gozu in su sanguni. Incappas, custu d'est giai acontessiu. Nos in diseisi mai accattaus, ca i boccidoris prus finis funt istettius aggiummai totu ominis meda civilizaus. A su costau in s'oru, Attila e Stenka Razin aggiummai vaint arriri. E se issus non comparint a su paris de Attila e Stenka Razin, est propriu poita dus portaus sempre a innantis, poita funt cosa de ogna dia, funt meda de domu nosta. E se sa civilidadi assomini non dà fattu prus de sanguni, è sicuru ca immoe custa sidi de sanguni est prus miserabili de commenti fut in su tempus passau. Tandus, in su sanguni issu dui biria giustesa. Ecco, sa coscienza zeliada sperdiat a totu cussus chi lu meresciant, ma immoi manca in osu considereus miserabili s'azioni de chini sciundit su logu cun sanguni, allenu nos sigheus a committi custas cosas, finza peu de prima. E chini e peus, arrispundei os atrus, si sei bonus. Nanta ca, perdonai po custu esempiu picau de sa storia romana, Cleopatra si spassiat cravendinci gullas de oru in is pitturras de is servidoreddas suas. E candi teniat gozu, candu cussas si pesant a scrillitus e a trottogius.
Osatros eisannai ca custu acontessiat in tempus relativamente barbaricus, e ca finzas in dia de oi is tempus funt abarraus barbaricus, giai sempre chistionendi in manera relativa, oi puru sindi binti de agullas gravadas in sa petza. Eis a nai ca oi puru non tammus s'omine apat imparau a biri mellus de tandus, issu non at ancora imparau a si cumportai cumenti sa regioni e sa scienzia cumandant. Ma mancai fessat, bosatros, in totu siguresa, creeisi ca issu at a imparai e creeisi ca custu at acontessi cando issu s'indat a essi ligerau de is costumànzias scioloriadas chi scireun nosu. Cando sa regioni e is scienzias ant educau torra e incarrerau sa natura umana in su mori giustu. Bosatros, osisei cretius, ca tando s'omini no at a fai prus faddinas a conca sua. E di aici ponai, a su lenu, no at a bolli prusu chi sa voluntadi sua siat iscorriu cun is interessus normalis suus. E no scetti, bosatros narais puru ca sa scienzia e totu a s'omini dat a imparai. Non tamus custu a parri miu siat una cosa meda manniosa, ca issu incappas de sei non tenet ni voluntadi ni disigius strollicus e ca mai nd'attentu, ca issu est cumenti si fessat unu tastu de pianu forti o unu pedali de organu, e ca a dei de totu custas cosas in su mundu lui funt finzas i lesi de sa natura, diaici chi ogna cosa chi issu fait, custa acontessit non po voluntadi sua, ma po mori dei lesi de sa natura. Tandus no aparrat aturu de fai sino de scoberri custa lesi de natura e a coa s'omini no at depi prus rispundi de is azionis suas e sa vida sua at a essi meda prus lebia. Non ddu at bisongiu de nai ca totu is azionis umanas, tandus, ant a essi calculadas segundu custa lesi, matematicamenti, cumenti si fait cun is taulas logaritmicas, finzas a 108.000, e assentadas in unu calendariu, o mellus ancora, ant a cumparri publicazzionis beni pensadas cumenti dei dizionarius enciclopedicus chi s'agatant oi, e ingunis ogna cosa at a essi bene calculada, a puntu chi in su mundu non ddu at a essi prus logu ni po azionis ni po avventuras. E tandus, sei chistionendi sempre bosatros, relazionis economicas noas ant a nasci giai approntadas e finzas calculadas cun precisione matematica, diaici chi totu is problemas possibilis ant a sparessi in pagu tempus, scetti poita po ognunu de issus eus a podi agattai con facilidadi ogna rispusta possibili. Tandus eus a fai unu palazzio de imbirdi, tandus in pagus fueddus, tandus ndat a benni abolidu su pilloni Gamaiun. Andat a sei ca immoi seu deu chistionendi, ca tandus, po esempiu, no eus a podi tenni prus siguresa ca sa vida non si pozat furriai in d'una arroscenzia spantosa, poita ita parrat de fai cando ogna cosa est già istetta calculada cun cussas taulas, ma de atter'ala eus a podi arrejonai de ogna cosa, cumprendendo si beni s'unu cun s'aturu. È berus ca in s'arroscenzia nos sindi benint a conca bideas noas. Est s'arroscenzia chi nci fait cravai is agullas de oru, e custa è cosa de nudda. Sabiu cosa est? Seu chistionendi sempre deu, ca po su chi nisciu deu, s'agatat genti chi diat a praxi andi tenni de agullas de oru.
Sommini incappas est scimpru. Scimpru in un modu spantoso. Oh, poddu nai mellus, no è chi siat scimpru totu, ma de seguru est diaici malu de coro chi nos agattat atera creadura uguale in su mundu. Deu, esempiu, non mi aspantai mancu pagu pagu, si de suncunas e a sa vidada in mesu de totu sa genti chi scit a regionai, essat a cumparri unu de bisura legia, o peus ancora reazionaria e beffiana, chi s'essat a ponni manos in su sinzu e essat a nai a nosu totus: «Ita ndi narais, sennoris, si 'onaus una bella gravata de pei a totu custa razionalidadi, poi nci fai torrai in cuddu logu a totu cussus logaritmus, e po nos podi bivi torra segundu is fantasias nostras scioloriatas». E custu no iat a essi nudda. Sabeu cosa? Est ca issu iat agattai genti chi dd'iat a ponniri fattu. Diaici est s'omini. E totu custu acontessit po sa causa prus tuvuda, diaici tuvuda, chi non iat a essi mancu su tanti de dda pigai in cunsideru, poita s'omini no importa de chini, in donnia tempus e in donnia logu at sempri ofiu fai cumenti oliat issu, e mai cumenti cumandant sa regioni e s'interessu cosa sua. Sa volontadi de s'omini incappas podi finzas andai contras a s'interessu suu e a portas toccat a marolla fai diaici. E dringhi di ideas mias, sa volontadi scappa e libera, i disigius prumaccus, sa fantasia allutta a puntu de locura, totu custu est s'interessu prus mannu. Cussu chi non pigaus in cunsideru, chi non feus intrai in peruna classificazione, e po mori de su cali totu is sistemas e is teorias ci torrant in cuddu logu. E de innui nde dd'ant togau totu custus sabius ca s'omini tenit bisongiu de una volontadi, nareus, normali e virtuosa. De innui nde ddis benit custa siguresa de pensai ca su chi bisongiat a s'omini depit essi a marolla una volontadi chi castiat sceti a s'interessu cosa sua. S'omini tenit bisongiu de una volontadi autonoma. A Dei de cantu ddi potza accostai e de ita nde ddi potza arrui a pitzus. Ma custa volontadi, sceti su dimoniu, ddu scit ita est.